Selamat datang ke air terjun Janda Mandi. Hari ini kita mau pergi ke Bukit Janda Mandi. Bukan Bukit Janda Mandi, tapi air terjun Janda Mandi. Tapi sebelum kita pergi ke air terjun Janda Mandi, kita kena naik bukit dulu. Lepas tu kita baru turun bukit ke tepi pantai. Dekat sanalah kita baru jumpa air terjun Janda Mandi. Air terjun Janda Mandi ni ada di Kijal, Kemaman, Terengganu. By the way, kami gerak daripada rumah dalam pukul 8 pagi dan masih lagi sepi dekat sini. Trail dekat bukit ni tak begitu ekstrim, tapi ada sebahagian tu agak pacak sikit, so kena ekstra tenaga dan berhati-hati. Lagi-lagi kita orang gerak ini time habis hujan, so jalan dia agak licin sedikit. Sekarang ni kita dah sampai dekat tepi pantai. Sekejap lagi kita akan turun dekat air terjun Janda Mandi tu. Tapi memandangkan sekarang bulan 12 dan time monsoon, memang tak boleh untuk mandi. Lagi-lagi time ombak dia terlalu tinggi macam ni, sangat-sangat berbahaya. Jadi kita boleh tengok-tengok sahaja, gengs. Okay guys, air terjun ada dekat sana. Sampai ke bawah kita zoom Janda Mandi. Air terjun Janda Mandi yang sepatutnya turun terus ke laut. Nak turun ke bawah pun sangat-sangat pacak macam ni. So kena hati-hati, pegangan tali betul-betul. Dan sekarang kita nak start turun. Ombak dia sangat-sangat tinggi, tapi kita kena ke sana sebab di sana air terjun tu ada kat belah sana. First time jumpa buah macam ni. Buah bentuk square, macam ketupat pun ada. Tu, ni pokok dia yang kat atas ni. Kita baling ya. Kita kena lalu daripada celah ni untuk pergi dekat air terjun tu. Seram juga. Seram ah. Ni, kita dari lorong ni. Hai. Finally kita hampir sampai di air terjun Janda Mandi. Sekarang ni ombak tengah tinggi ya. So kita memang tak boleh mandi dekat pantai. Okey, jom kita naik atas. Oh. You carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. Selamat datang ke air terjun Janda Mandi. I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn